Whaatala whātu tala whāla Radio Samoa le nei tai au, alo mai o tala o le nei fo i aso lulu. E le sa o le mea o le tīpoti mai e au se tā lia o na tangata ma o na whaafita uli i a New Zealand, e ui o le o langa atua o au se tā lia. O le fia leo le tamaita i pale mia Jacinda Ardern wa whaali atu ia au se tā lia. E tu sa malitina luas fulwono tau sanga malana whanau to alua, e whaapeo se terrorisi le ana tau mawhai e kolo o sia tua o yo Turkey mai Soria. I ripotia fōlinga mai e le fōu ia Jacinda whaapele ali pale mio au se tā lia, le mata upu whaatatau i le nei tina. Ma o le tina na ia tuua ni usila i le ono tau sanga, ai anga i au se tā lia ma nofo ai, muli ai tu ua au se tālia manga i atu i Soria. Ona ole ta ua o ia o se tangata terrorisi, sauno ai nei le li pale mio au se tālia, ua ave ese nei lea whaamanuianga o le ta ua o ia o se tangata sitiseni au se tālia. Ma olo o finau Lava Morrison o se whaai unga ua whaia mole le leo o na tangata. Peitai, o le toi ave ese o lona sitiseni au se tālia, ua toi fo'i mai e loa la ia New Zealand. Ma o se tūlanga wa le fia ai Jacinda, ona e fōlinga mai, o le alo au se tālia i taimi e ui e whaingatai tangata wa mausiti seni mō lea tunu, e o mane lava, ua toe tīpoti mai i nei, e ui o lea na tele tausanga na nofo ai au se tālia. Ta ua Jacinda e se whailo inga matu se tala, o le ale mapu ai le whaatala noa o mata upu whaapenei ma au se tālia. Ma ona o le manatu le whānau iti e to alua ale tina terrorisi, ua toe su e nei le atunu e ave i ai, a whai ai le toi au mai e au se tālia, o le awhi sota i loa ni usila le malo Turkey mo se whaai unga a wale saunga le mua o le whanau. O le awa uli nei e whono le kāpeneta mo se isi tala lata mai la sanga o la pata inga wa ye nei ni usila. Tu fantasia tala fōwal tai au e le toi maua nisi community cases wha popo talu mai o na wha maunia tangata to atolu mai le ainga e tasi papa toi toi sau te au kilani le aso saa. O close contacts po e vāwala lata so o tanga male to atolu o wha maunia o lea ua sau wha i ungo siaki o nisio i lato e negative. Tātou talia sa isi tala lata mai le fiafia nā nei le olo o fuafua e wha mauti no mai ai le ono suia be wha atu mau la sanga o la pata inga po alert level tolu mo au kilani ai lona lua uma isi vaenga o New Zealand. Ua whaanati nei o na tala noa le tūla whono whaao fili pale mene whaatatau i le resurgence support payment po le feso soani mo pisinisi e a fia ona o le suinga o la asanga o la pata inga po alert levels ua tātou iai. O le masino te sema na whaao fia le suinga o le anga wa o pisinisi mo le nei feso soani pe a whai ua a fia tupe maua i le tolu se fulu pasene wa pa uai i tutono le vaiaso e tasi ai le o le lua vaiaso. O le nei fesoasoani o le aanga wa ai pisinisi wa afia i le tasi le afe 5 se lautala mo le pisinisi, ma le 4 se lautala mo le tangata whainga aluenga e toa tasi. O le ua pāsia le ulo i whaitaunga o le nei pili e pe ona iei le afiafia na nafi, ma o lo o totoe ai isi ona whaitaunga whaapea le o atu i le komiti ai ele i aloa i alona whaatu la fonoina. So no le Minister Tupe Grant Robertson, o le aloa i o le nei tu la fono whaatatau ia a fiango pisinisi pe a suia alert levels o le a fua lava lea i le toe whaau popo o aso o la asanga o lo tātou iai, po se isi lava tala whai ngofie wha moe le wha silsilanga nā nei ma le tamaitai pāle mia. Ma a whai ai aloa ia, o lea pei meni o le ātau au fia pe tutongi mai ai ma le tolu aso lockdown lea o lo tātou iai i le taimi nei. Ua toe tatala le whaletali malo le Pullman i au kilani mo le whaanofo e seo tangata mai fafo. Whaamaunia mai le Minister Koviti Chris Hepkins o le tai au ana nafi le ana toe a mata no fo ia e malo le Pullman i le mai aio so e suenga whaapea le whaamamai no le anofuanga. Ta ua le Minister, ua o oina mai nisi o le sona mai au nanga na e le Pullman ma o suinga o sau manei le sona o le ua whaasafu atu le au te lenga o le system o lo whaanofo e seitangata mai fafo. E ui la ua toe tatala, ai na o le 5% o potu o lo whaonga ina mo le lua vai aso mua, le o lo whaonga ina ifo ngā whale lua pito i lalo i le taimi nei, ina ia tu i titi ai le whaonga o le lifi. Ai mai le whaaulo no fuanga nei o lo no foitangata whai mai, Jim Bliss, o lo whaau pea so e suenga i le taimi nei, o le Pullman, o le ana tāpuni a le tu mau mo so e suenga ina o so o cases wha amau ni o le COVID ai ua i tua i le community.
Tala mule mule o le tai au. E to atasi wa tau fia e leo leo ona o le le tu i poloka o lo whaia nei tua oio au kilani. O le wa tau fia i le i tu ina wa tau fia i le Mercer checkpoint i lunga le State Highway tasi. Mai ese mai le tangata i to atasi luas fulwona tau sanga le matua to atele lavo tangata le na usita ia ma muli muli ta ia whaatonu ngā leo leo e tu sama reporti mai le ofisa. Ta ua mai ei wha maunga i le vale vai luanga le aso sama le afiafio le aso ngafua. E silia ma le se fulu wha afe ta avale na kolo sia nei poloka. O le anga i saute, valu afe ono se lau ma le fitu ta avale na wha atutu, ma o le fitu se lau fitus fulu iwo nei ta avale na toe wha afoi. A e le anga i mātu, lima afe lima se lau tolus fulu lima ta avale na tau fia mo siaki, ma o le fitu se lau se fulu lima na toe wha afoi. O nei poloka e ono wha atu mawina, pe le a wha amuta foi, fua i le wha i ungal ka peneta i le aso. Talafona mo le nei fo i tai au.